n'abandi baje batandukanye. Ndabizi ko kabisa imisi yaribaye myinshi tutaganira, abatisha mu bake ndagarutse kabisa kugira ngo tugende tubana mu biganiro byose Radio Icyizere igenda ibategurira. Uretse n'ismash sanje nzatigitanje ngutsindire kwaje hanyuma turaza kureba amakuru agenda avugwa mu mikino haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse n'iburayi. Dore ko amakuru nyine ahari ari menshi cyane kabisa, tugenda turebera hamwe muri rusange. Turaza guhera hano mu Rwanda abwire yuko Huye Rally yagarutse nyuma y'imyaka 4 itaba rwose, ikaba yaje kuba igaruka kuba ribera hano i Huye mu mezi yavuye ahangaha, cyangwa se kwibuka Gakwaya wahoze nyundi ari umukinnyi w'uno mukino wo gutwara imodoka cyangwa se gusiganwa n'imodoka. Irushanwa rigomba kuba riza kuba rigaruka. Aka karound ni kure cyane, reba ukuntu ndisopa ukamungize nk'uwanyweye nayo ka. Yandi makuru yo kuvana mu Rwanda nuko umukinnyi usanzwe ikine ikipe ya Mukura mwita Iradukunda, uyu mukinnyi kabisa n'umusore w'imyaka 16 ashobora kwerekeza mu bihugu byo hanze harimo Aziya ndetse n'Uburayi. Mbona kabisa hari amakipe ngo ashobora kuba mwifuza yari ya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ikipe yari ya mu Bubiligi. Akaba hari umugabo kabisa ugiye kuza mu Rwanda mu biganiro by'uburyo no musore yakerekeza muri kiriya gihugu cy'Ububiligi akaba yakinamo mu cyiciro cya mbere. Kubera irushanwa rihuza amakipe ya polisi z'ibihugu bigera ku 8 harimo Sudani y'Epfo, Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bikaba bigomba kuba bihurira hano mu Rwanda. Kabisa nagiye mbona bavuga ko kabisa bazaba hari abakinnyi kabisa barenga 1000 bazabitabire kabisa iyo mikino. Hanyuma rero burya bavuga nyuma yuko abereye inama yo gutora umuyobozi wa FIFA, inama ya kongere yabaye ku nshuro 73 ibera hano mu mujyi wa Kigali. Aza gutorwa Gianni Infantino n'ubundi ndiye yaje kugirirwa icyizere cyo kongera kuyobora FIFA. Mushyira imuza amashyira hamwe ku isi y'umupira w'amaguru, amashyira kabisa agera kuri 6. Uyu mugabo Gianni Infantino rero akaba yarongeye kuba yagirirwa icyizere cyo kuba yayobora FIFA ku nshuro ye nyine ya kabiri. Uyu mugabo rero hari amagambo akomeye yavuze yuko mu Rwanda hagiye kuba hashyirwa ishuri ritoza abagore umupira w'amaguru, abagore bafite ubumuga. Ayo ni amagambo ya Gianni Infantino kabisa yivugiye asoza inama nyine yaberaga hariya mu mujyi wa Kigali, kongere ya 73 nk'uko twagiye tubibabwira. Hanyuma tukiri ku mugabo Gianni Infantino akaba yaratangaje ko icyo bita page
hagiye kuba icyo bita income cyangwa se guhembwa mu buryo bumwe mu bihembo bitangwa mu gikombe cy'isi haba mu bagabo ndetse n'abagore, dore ko ngo amafaranga abagore bahabwaga yazamuweho 300% bakazajya bafata miliyoni 150 z'amadolari. Numva ko kabisa uyu mugabo agerageza kuba yazamura urwego rwa siporo mu ngeri zitandukanye. Urumva no mu badamu agezemo cyangwa se mu bagore, mabwiye yuko igikombe cy'abagore tuzana cyo kukivugaho kigomba kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi mu gihugu cya Australia ndetse no muri New Zealand. Ni ibihugu bibiri bizakira kino gikombe. Ikipe y'igihugu Amavubi ikaba yamaze kugera muri Ethiopia, ikaba kabisa ifite umukino ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu Werurwe n'ikipe ya Benin. Ni ikipe yagurutse idafite bamwe mu bakinnyi bakina hanze y'u Rwanda cyangwa se abaprofesiyoneri badahari nka Kwizera Olivier abadahari, ariko bakaba bazahurira n'ubundi muri Ethiopia, dore ko bazabanza no gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya Ethiopia mbere y'uko bakina n'ikipe ya Benin ku itariki 22 nk'uko twagiye tubabwira mu kanya gato. Ni Icyizere Sport News, nge nitwa Inosabi. Dukomeje ikiganiro cyacu Icyizere Sport News, ikiganiro mutegurirwa nanjye Inosabi Menye Success kandi nanjye ukibagezaho. Hanyuma rero dukomeje amakuru yacu y'imikino mu isi y'umupira w'amaguru ndetse no mu zindi siporo zitandukanye. Hanyuma rero reka twerekeze hariya i Burayi, ku mugabane w'i Burayi. Icyo twababwira nuko ikipe kabisa ya Al Hilal hariya muri Arabia Saudite ngo yiteguye kumena banki, ariko ikazana umugabo witwa Lionel Messi, azamu kabisa w'ikipe ya Argentine ndetse na Paris Saint-Germain, miliyoni 220 z'amadolari z'amayero. Abaraho ngo bagomba kuyatirekaho kabisa uno mugabo bakamuzana. Miliyoni 220 z'amayero. Ikipe kabisa ya Al Hilal hariya mu gihugu cya Arabia Saudite ngo yiteguye kuba kabisa yazitanga kugira ngo uno mugabo Leo Messi yerekeze hariya muri Arabia Saudite. Arashaka gusangayo kabisa mwene wabo CR7 kabisa nawe uri kugenda ukora ibintu bidasanzwe hariya, sinda kabisa za hat-trick nyinshi cyane umukino umwe akakubita nka hat-trick ebyiri. Mu mpera z'isezo kabisa mushaka kubona ikipe ya Manchester United iri mu biganza by'andi bantu. Byundi muntu kabisa ni umuherwe wa hariya mu gihugu cya Katari. Nagiye mbona kabisa Sky Sport ivuga yuko ngo hari umuripota wa Sky Sport cyangwa se umunyamakuru intoki w'iki kinyamakuru werekeje hariya Old Trafford mu biganiro. Hari abantu bagiye batandukanye bagiye batanga icyo bita amabiti cyangwa se amawofa yo gusaba kwegukana kipe, ariko uza imbere n'uwitwa Sheikha, muhungu w'umugabo wigeze kuba minisitiri w'intebe hariya muri Qatar. Abanyakatari kabisa bashaka kwigarurira amakipe yose yari i Burayi. Gusa nyine icyo nabwira nuko mu mpera z'isezo hari impinduka ashaka kuba mu ikipe ya Manchester United nk'uko ngenda mbona Sky Sport bitangaza. Umufaransa Patrick Vieira watozaga ikipe ya Crystal Palace, ino kipe yamaze kuba rwose yamwereka umuryango, arasohoka muri ino kipe. Ni nyuma yuko nyine bagiye bavuga ati umusaruro uri muratanga ntabwo tunyuze, ibya byiza nyine ubaye wisohokeye ukagenda. Bivuze ngo
Patrick Vieira ntabwo agitoza ikipe ya Crystal Palace yari muri Premier ikina Championnat y'Ubwongereza Premier League. Ngaho nguko murabyumva ko ijoro ry'abagabo kabisa wana bajyagarutse neza cyane. Muvuga muti rwose nta mpamvu kuba umuntu yajya kuryama, hari match ihuza ikipe nka Chelsea ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Abwo rero niko ku munsi w'ejo wundi nibwo UEFA yashyiraganze urutonde rw'amakipe cyangwa se yashyiraganze tombora y'uburyo amakipe azagenda ahura muri kimwe cya kane cya Champions League. Ni ikipe ya Real Madrid cyangwa se Real Madrid igomba kuba ihura n'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Benfica igomba kuba ihura n'ikipe ya Inter de Milan. Mu ikipe ya Manchester City izaba yakira ikipe ya Bayern Munich yara mu Budage. AS Milan ikaba igomba guhura n'ikipe ya Napoli. Ngaho nguko rero kabisa. Hanyuma ngira ngo Champions League nayo itugejeje ku musozo w'ikigano cyacu. Mbashimiye kabisa uburyo twagiye tubana. Mukomeze kandi mugubwe neza cyane, weekend komeze bagendekere neza. Nge nitwa Innocent bimenye success. Ikigano cyo ni Icyizere Sport News. Mukomeze mugubwe neza cyane, ndabashimiye.